Dobar dan, ovo je Pravi ugao na Radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. U trenutku koji neki prepoznaju kao moguću prekretnicu ili, kako se piše, moment borbe za dušu studentskog protesta, pojavile su se ocene da osmomesečni pokret, nikada do sada viđen na univerzitetu u Srbiji, skreće u desno. Povod je deo masovnog vidovdanskog protesta koji su obeležili i govori učesnika. Mnogi posvećeni Vidovdanu, tradiciji i istoriji, zabrinutost pojedinih domaćih autora da bi guranje u prvi plan nacionalnih karakteristika protesta moglo da utiče na njegovo slabljenje i gubitak masovnosti, preraslo je u nekim objavama na zapadu u formu velikog otkrića. O mračnoj strani studentskih protesta piše nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, donoseći tekst koji potpisuje poznavalac regiona, a objavljuje ga pod naslovom Kosti, preci, otadžbina i tvrdi da se kod većine govornika vidovdanskog protesta stica utisak da im nije stalo do prvobitnog cilja protestnog pokreta, dakle do obnove demokratije i vladavine prava u Srbiji, već do pokretanja novih ratova protiv Kosova ili Bosne. Ugledni ekonomista sa ovih prostora, profesor u Americi Branko Milanović, također je upozorio zapadne medije da im je promaklo da pravi pokretač tog građanskog protesta je sada postala samo destruktivna verzija ekstremnog nacionalizma. U epicentru komentara, moglo bi se reći, je gost Pravog ugla Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govornik na vidovdanskom protestu, ali profesor pominjan i kao kandidat, mogući kandidat zajedničke studentske liste na vanrednim izborima koji se traže. Dobar dan, profesore, hvala što ste došli u Pravi ugao. Našli ste se, neki vas pominju direktno, neki pominju ono što ste govorili ne citirajući, ne navodeći vaše ime, ali je jedno sigurno da ono što su čuli smatraju zabrinjavajućim oblikom srpskog nacionalizma koji sada pripisuju celom studentskom pokretu. Kako se sa time nosite ovih dana? Pa to je čitava jedna mreža tekstova, istupa koja je organizovana, po mom mišljenju, ipak iz jednog propagandnog pogona koji ima više slojeva. I u tom smislu mi je prilično jasno koji je povod i koji je motiv. Ako počnemo od ovog Frankfurter Allgemeine Zeitunga, mi moramo prvo da imamo u vidu da je reč o jednom listu koji je sam Peter Handke nazvao srboždarskim i koji je bio zastava negativne kampanje protiv naše zemlje i našeg naroda čak. Mislim da je urednik bio Reichsmiller u 90-im. Dakle, da je to jedna adresa sa koje takvu vrstu istupa možete da uvek očekujete. S druge strane, jako je dobro, sad to ide izvan ove novine, nego u celini, na celu takozvanu levo-liberalnu evropsku i našu orijentaciju, jako je dobro da pronađete srpski nacionalizam kao alibi zato što 6 ili 7 meseci utišavate svaki odjek studentskog protesta u evropskoj javnosti. Bili smo svedoci velikog paralelizma između političke, administrativne kompetencije u političkim telima Evropske unije i evropskih vlada i novinarskog praćenja studentskog protesta. I jedni i drugi su to prilično prigušivali, držali van fokusa i pravili se kao da je to nešto što ne zavređuje veliku pažnju. Tako da ova sad izvikana tema srpskog nacionalizma im služi kao alibi za sopstveno gubitak savesti i u isto vreme, što je vrlo bitno, treba uzeti u obzir specifično nemačke interese. Znate, Vučić-Brnabić režim obezbeđuje te interese u vezi sa litijumom tako kako im nijedan drugi režim ne bi mogao. Tako da u toj sinergiji dejstava vrlo je dobro da nađete nekog zeca da biste ga stavili na ražanj. Sad,
Govorili ste i mnogima koji možda nisu pristalice diskursa Frankfurter Allgemeine Zeitunga, primetili su vaš nastup na Vidovdanskom protestu i zaparala je uši priča o srpskom integralizmu, vaš poziv da se sloboda osvaja na unutrašnjem planu zahtevom za vladavinu prava, za demokratiju, uz poštovanje svih različitosti i poštovanje Ustava, a na spoljnom planu da se u toj borbi ne zaboravi ni status Srba u okolnim zemljama, bivšim republikama zajedničke države. To je privuklo veliku pažnju i to je odmah upoređeno sa velikom Srbijom, kao i pojmom iz istorije, i srpskim svetom kao konstrukcijom današnjih dana. Pa to je urađeno ciljano. Prvo, moje apelovanje na građanski oblik života u Srbiji je potpuno zanemaren. To nemate nigde. Dakle, svi moji kritičari to preskaču, što pokazuje da je izvestan stepen neistine upravlja njihovim opažanjem stvari. Dakle, ja sam naveo 5 klasičnih elemenata liberalnog poimanja života unutar Srbije, dakle, biti građanin, ravnopravnost pred zakonom, verska tolerancija, solidarnost sa svima i poštovanje Ustava, takozvani ustavni patriotizam. To su klasična mesta liberalnog poimanja stvari. Oni su to svi zanemarili, zato što to kompromituje njihovu nameru, bruka je na izvestan način. Njihova namera je da ospore srpski integralizam. Molim vas lepo, šta je sporno u srpskom integralizmu? Prvo i osnovno treba znati da postoje različiti integralizmi. U 19. veku iz srpske gramatike Stojana Novakovića učili su Srbi u svim teritorijama na kojima su živeli Osmanske imperije, Habsburške monarhije, Kraljevini Crnoj Gori, Kraljevini Srbiji. Dakle, postoji kulturni integralizam, postoji privredni integralizam, postoji turistički integralizam, da posećujete određena mesta koja vama nešto znače u simboličkom i kulturološkom smislu. Prema tome, to su sve integralizmi. Ali je teritorijalni, onaj nepomenuti ovde se smatra najjačim. To je njihovo, to nije moje. Vi ćete pročitati desetine i stotine mojih stranica i nigde nećete naći teritorijalni integralizam. Ja nigde to nisam pomenuo. I rekao sam i ponovit ću. Zato što pitanja teritorijalnog se ne određuju u knjigama profesorskim. Pitanja, ja vrlo dobro znam kako se određuju teritorijalna pitanja, a pošto ja to nemam u svom znanju, ja nisam vlastan da o tome sudim, ja o tome i ne sudim. Međutim, da se ne bi dozvolio kulturni, privredni, turistički integralizam, ubacuje se teritorijalni da se ovo na neki način ukloni. Vidite, Večernji list iz Zagreba ili Novosti Hrvatske, to je list navodno Srba u Hrvatskoj, ali on deluje kao da je list hrvatske većine, a ne srpske manjine. Oni, dakle, mene kritikuju, a čitava zapadna Hercegovina je integrisana u Hrvatsku. To kogod je išao kroz tu teritoriju, on to vidi. Dakle, oni koji sprovode teritorijalni integralizam osporavaju meni pravo da brinem o kulturnom, o privrednom, turističkom i drugom integralizmu. Moramo izaći iz horizonta politike krivice. To je klasičan oblik politike krivice. Ja, da bih sproveo ono do čega je meni stalo, u ovom slučaju litijum, ja ću vas učiniti krivim za drugu stvar, pa ćete se vi iskupljivati na taj način što ćete mi dati ono što meni treba. Otkud priča o srpskom integralizmu, priča o suverenitetu Srba u Republici Srpskoj, o suverenitetu Srba u Crnoj Gori, o zaštiti prava Srba u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji? Otkud to na junskom izdanju velikih protesta studenata i građana? Pazite, ja sam prvo pozvan da govorim. Drugo, dakle, ja nisam sebe sam tamo postavio. Druga stvar, Vidovdan je. Pitanje koje ste vi postavili je logično. Moj odgovor će biti vrlo konkretan. Otkud Kosovo polje kod Knina?
Kako postoji neko polje koje se zove Kosovo kod Knina? Odakle to? Ko je to izmislio? Ko je to doneo? Šta je simboličko pamćenje toga? To je pitanje, dakle, našeg naroda. Naš narod je tamo živeo, da li ga danas ima ili ga nema, kako gde, kako kad, ali molim vas, obratite pažnju na sledeće. Kad idete Libekom, to je grad u severnoj Nemačkoj, i vi ćete, to je grad Tomasa Mana, tamo je Tomas Mann rođen, njegovi Budenbrokovi su vezani za to, odjednom vidite u jednoj ulici piše Muzej hanzeatskih gradova, Danzig. I ja sam ušao. To je Gdanjsk, inače, to je u Poljskoj. Tamo danas nema ni jednog nemačkog uveta. A vi kad uđete u taj muzej, vi vidite sve zgrade gde su nekad živjeli Nemci. Vidite sav popis nemačkog stanovništva koje je bilo tamo. Dakle, oni brinu u Frankfurter Allgemeine Zeitungu o tome gde su nekad bili Nemci, a mi ne treba da brinemo tamo gde danas živi 1,5 miliona Srba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Dakle, ne možemo imati dva kriterijuma. Ja sam vrlo precizno rekao ono što mislim da je zadatak ovih generacija, da odbace politiku krivice, da odbace to da su oni rođeni posle 2000. godine za bilo šta krivi, a drugo, nema unutrašnje slobode. Nema građanske slobode. Dolazim na odgovor direktno što ste me pitali. Ako vi zanemarite prava srpskog naroda van Srbije. Jer onda vaše zalaganje će uvek biti potapano činjenicom da vi ne brinete o Srbima van Srbije, kao što će neko pod vidom brige za Srbe van Srbije potapati ovde građanska prava koja treba da budu kod svih. Moje načelo je građani u Srbiji, Srbi pred svetom. A to znači u Srbiji građanski odnos koji podrazumeva sve što je klasično liberalno, ali u isto vreme kao državljanin Srbije, dakle ne morate budete narodnosno Srbin, i kao narodnosno Srbin pred svetom treba da stojite licem svoje nacije, odnosno države. Studentski protesti koji traju već 8 meseci i studenti kao nosioci tog bunta koji se javio posle pada nadstrešnice u Novom Sadu, od samog početka bili su svesni, čini mi se, mogućnosti da mogu da upadnu u različite zamke. Jedna od zamki koja je identifikovana jeste i taj poziv da se izjašnjavaju o svemu, da isprave sve krive drine, i nacionalne, i političke, i geopolitičke, da se ta generacija za koju vi sami u jednom intervjuu kažete da ste protiv toga da im se nameće krivica i za ono što se dogodilo mnogo pre njihovog rođenja, sada se poziva da se izjasni i o Evropskoj uniji, i o Rusiji, i o ratovima 90-ih, i o Srebrenici. Oni su to uporno izbegavali 8 meseci, smatrajući da je ta diskusija treba da se vodi u drugačijim uslovima i da nisu oni nužno ti koji treba da joj daju ključne argumente i ton. Ovakvim nastupom na vidovdanskom protestu, koji jeste bio na Vidovdan, ali jeste bio i studentski, da li ste vi namerno ili slučajno sada upravo vratili na dnevni red ono čega su se oni pokušavali da zaštite? Pa znate, oni su zakazali skup na Vidovdanu. Ja u životu nisam bio ni na jednom plenumu. Ja, dakle, apsolutno ne utičem u njihovom organizacijom bilo kom drugom smislu šta će oni da rade i kako će oni to da organizuju. Prema tome, osnovno pitanje je jednostavno. Na Vidovdanu moramo govoriti o slobodi, o tome što je kosovsko opredeljenje. Sloboda ima ova dva vida, ta dva vida postoje u tom obliku i to je nešto što podrazumeva moje učešće. Da su oni mislili da ja nisam prikladan tamo učestvujem, verovatno me ne bi pozvali. Ali obratite pažnju na ovo. Sve ove optužbe gde sam ja samo adresa, koja treba u stvari da njih dovede u defanzivu, koja treba da im utiče na svest i da im kaže nemoj ovo, to nije tvoja tradicija, to nije tvoje, ovo je što ti mi kažemo tvoja tradicija. Kome ide u korist? Ko će
ukoliko studenti budu pokazivali nedovoljnu saosećanje sa sopstvenim narodom, ko će koristiti to? Ko ih napada da su nedovoljno rodoljubivi, da su izdajnici, da putuju prema Strasburu i prema Briselu? Vučić, Brnabić režim. Prema tome svi ovi kojima navodno smeta poimanje rodoljublja kod studenta su svesni ili nesvesni, ja bih rekao svesni, činioci podrške Vučić-Brnabić režimu. Jer ako vi njih stavite u strategijsku defanzivu, ako vi njih prikažete kao ljude koji nemaju rodoljubivo osjećanje, u tom slučaju će režim dobiti čistu kartu da na hipotetičkim izborima zaigra svoju omiljenu partiju, mi smo patrioti, drugi su izdajnici i vi ste im otvorili jedan prostor koji jednostavno rečeno oni će teško braniti. A s druge strane, zaoštravanje nacionalne retorike, to kažu neki koji daju dobronameran savet, zaoštravanje nacionalne retorike može da dovede distanciranje od protesta onih koji su do sada ga podržavali, a sada kažu mojim građanskim kriterijumima ova retorika ne odgovara. Pa vrlo je jednostavno. Gde je zaoštravanje? Oni koji misle da je srpski integralizam zaoštravanje, neka to objasni glasačima u Srbiji. Neka oni objasni da briga za ljudska prava 1.300.000 Srba u Republici Srpskoj i 250.000 Srba u Crnoj Gori jeste zaoštravanje. Šta je briga? Šta bi bila briga? Ovo što sam rekao, kulturna saradnja, privredna saradnja, turistička saradnja, to što spada u elemente kulturne politike, u mojoj knjizi Duh samoporicanja, ja to pokazujem. Solidarnost, pazite, suverenost Republike Srpske. Republika Srpska je izraz srpske suverenosti u Bosni i Hercegovini. To ne znači da druga dva naroda nisu suvereni. Su kao u Švajcarskoj i Nemci i Francuzi i Italijani. Ali molim vas, Republika Srpska je izraz te suverenosti. U Crnoj Gori, o čemu mi govorimo? Od svih ovih koji mene napadaju, nikome nije palo na pamet da pre 5 godina napadne tadašnjeg predsjednika Crne Gore koji je na partijskom kongresu rekao da će da obnovi rad Crnogorske pravoslavne crkve. Pazite, 2020. godine čovek u ime demokratije hoće da osnuje crkvu. Pa to se ne zna da li je smešnije ili je neodgovornije. Studenti koji vode proteste od kraja novembra 2024. godine, to je generacija 20-godišnjaka. Vi ste taj protest, taj pokret podržali, kako kažete, bezrezervno i bez interesa od početka. Verujete li vi da su čak i oni publika u ovom trenutku za priču o statusu Srba u Crnoj Gori, o suverenitetu Srba u Bosni i Hercegovini? Pa odatle su. Ima ih puno iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Trebinja, iz Nikšića, iz Podgorice. Oni su studenti Beogradskog univerziteta. Ja sam u prvoj rečenici rekao da su zbog Beogradskog univerziteta toliki zavoleli Beograd i Srbiju. Oni su odatle, oni to što ja govorim osjećaju da je tačno. Ali je suština njihovog protesta bila kažnjavanje odgovornih za pad nadstrešnice, a vremenom prerasla u zahtev za vanredne izbore koji će deblokirati institucije, pa će u tom nekom novom okruženju moći da se vodi diskusija o svim pitanjima koje vi pokrećete, ali ne prekoredno. Pa ne, u redu je, ja nemam ništa protiv. Ja sam rekao biti građanin, zakoni, to što sam sve malo pre nabrojao. Prema tome, nema tu nikakvog spora. Apsolutno ne postoji nikakav spor, osim onih koji hoće da naprave spor u korist režima. To je ključna vododelnica. Jednostavno, režimu je izbačena jedna karta i on vidite kako je u konfuziji ovih 10 dana, gde takozvana druga Srbija i regionska štampa na čelu sa Frankfurter Allgemeine Zeitungom iz Nemačke daju takt i vazduh režimu. Režim nema vazduha. Zašto? Pa pokazalo se, od početka tvrdim, rodoljubiv, miroljubiv, građanski orijentisan protest.
To sam rekao više od 10 puta. To su 3 komponente studentskog protesta. Rodoljubiv, dakle, miroljubiv, oni su izuzetno miroljubivi, i građanski su orijenti. S tim što prvo i treće... Može i obrnuto. Prvo i treće u Srbiji velika je polemika i neverica u delu društva da je moguće sklopiti nacionalno i građansko. Apsolutno je moguće. Srbija se dosta dugo već deli na građansko i nacionalno. Posle Vidovdana, kada su 28. uveče su počeli sukobi privođenja i represija policije nad učesnicima protesta, kada je 29. organizovan skup podrške privedenima, na društvenim mrežama sam našla i ovakvu poruku. Vi sa vidovdanskog protesta odstupite, ovo je sada građanski protest. Pa neka izvole. Ko brani? Ko brani? Imali smo 140.000 ljudi po najskromnijoj proceni na vidovdanskom protestu. Neka odstupi tih 140.000 ljudi, pa evo neka... Ali to je poziv na podelu. Pa ne nego to, ovo prethodno je bio poziv na podelu. Jednostavno rečeno, znate, nema, ako moram tako da kažem, nema veštačkog rešenja. Vi imate te konkretne mlade ljude, njihovo osjećanje pravde, njihovo osjećanje slobode, njihovo osjećanje ugroženosti. Bilo je hapšenja i pre vidovdanskog protesta i to je bio ključni razlog da ja napokon odgovorim pozitivno na molbu, više puta ponavljanu i više puta odbijanu s moje strane da govorim o Vidovdanskom saboru. Ja sam govorio jer nisam hteo da ustuknem pred hapšenjima kojima su oni bili izloženi. Dakle, poenta je u tome, znate, ako nešto govorite i zastupate, morate da budete tu. Prema tome, nema nikakvog problema da svi građanski orijentisani ljudi prigrle ono što je ispravno i da razumeju da ta kampanja protiv nacionalnih vrednosti u Srbiji jeste u korist režima. Režim to ispražnjava, režim to obesmišljava, režim to obalavljuje. Kakav srpski svet, to njima ne služi ni za šta, to njima služi za golu propagandu. To nema trunku u sebi supstance. Po meni, mi treba da idemo, ovo što sam rekao, građanin u Srbiji, dakle linijom neutralizma. Ne možemo se dogovoriti oko ideoloških pitanja, u redu, ali se možemo dogovoriti oko zakona, možemo se dogovoriti oko ukidanja medijskog monopola, oko korupcije. Ajmo da se oko toga dogovorimo. Pa kad se oko toga dogovorimo, to je platforma za delovanje. Ali kad vam neko ubacuje temu kao što je vi ste izdajnici, putujete, da li se neko od nacionalnih ljudi bunio što su studenti išli preko Hrvatske u Strasbur i u Brisel? Se bunio neko? Bilo je kritike u delu javnosti. Režimske javnosti. Čula sam nazive biciklaši. Bilo je kritike zašto idu ka Evropskoj uniji i bilo je višemesečnog pokušaja studentskog protesta da o događajima u Srbiji obavesti Evropsku uniju, kojoj je njihova generacija ipak, čini mi se, većinski okrenuta. Kada se to konačno dogodilo posle ture do Strasbura biciklom i trčanjem do Brisela, kada su počeli da se pojavljuju pozitivni tekstovi, dogodio se vidovdanski protest i dogodila se serija tekstova o srpskom nacionalizmu. Neki s kojima sam ja razgovarala, studenti, kažu da ih je to sada malo zabrinulo. Da su pomislili da su vraćeni nekoliko koraka nazad. Od ignorisanja do blage podrške i sada osude zbog nacionalizma na vidovdanskom protestu. Pa to je cilj, da ih vrate nazad. To je cilj. I time da daju benzin režimu. Ti koji ih kritikuju, cilj je da ih zbune, to su mladi ljudi relativno mutnih pojmova, medijski predisponirani, znači jako vezani za telefone, za internet, za društvene mreže i tu se sad obavlja jedno stravično zagušivanje prostora da ih uplaše. Pa dobro. Njihova je sloboda, znate, ja nijedne sekunde nisam njima
nikad svojim studentima, ima ih toliko da gotovo nema mesta u Beogradu, u Srbiji gde ih nema, i van Srbije, nikad nisam rekao uradi to. Uradite ono što mislite da treba. Šta su vam govorili posle 28. Meni ne, meni su svi čestitali na govorima. Bili su jako raspoloženi, jer obratite pažnju, ja sam tamo izabran kao meta, bili su nezadovoljni govorom i akademika Vukosevića i ovog Marčetića, dečka Nikole, mislim da se zove, koji je čak i uhapšen. Dakle, bili su nezadovoljni svim govorima, osim govorom rektora Đokića. Njime su svi bili zadovoljni, od Frankfurter Allgemeine Zeitunga, preko Večernjeg lista u Zagrebu, preko Sarajevske, Podgoričke, on je pobrao opšte simpatije. Da ne bude da nešto imate protiv rektora Đokića. Ne, konstatujem činjenicu. To je činjenica, to što ja kažem je proverivo. Protražite sve to u toj štampi i naći ćete da je on izazvao opšte simpatije. Jer studenti su, takve se informacije probijaju. I on je čestitao na govoru. Evo, kad ste me već pitali, i on mi je prišao da mi pruži ruku i da mi čestita na govoru. Studenti i rektora Beogradskog univerziteta Đokića i vas, profesora Lompar, navodno vide kao profesore koje bi voleli da vide na svojoj zajedničkoj listi. To ćemo videti. Daleko je to pitanje o listi. Znate, to pitanje o listi je veštački ubačeno. Ono glumi problem, a teško je rešivo. Nisam uopšte siguran da je ono u dobrom smeru postavljeno. Njihova je sloboda, neka rade kako misle. Izbora nema. O kakvoj listi pričamo? O kakvim... Zahtev za izborima sada je... Postoji zahtev, ali nema liste, nema tog. To je vrlo je to teško pitanje. Zašto sam više puta rekao? Društveni je pokret. Šta znači kad je nešto društveni pokret? Znači učestvuju levi, desni, centristi. Zato sam rekao profesori, a dovoljno ima onih koji su politički protiv mene, da sam im predavao. Ja imam tu privilegiju da imam mnogo studenta koji dele drugo mišljenje od mene, pa oni mogu da posvedoče da li sam ja ikad ikoga razvrstavao po političkim uverenjima. Mene to uopšte i nije ni interesovalo. Dakle, to je društveni pokret. Raznorodan je. On sad treba da pređe u političku sferu. Tu će biti problemi. Kako će on to da pređe? Kako će se postigne kohezija? Nije dovoljno samo da se ti ljudi slažu, nego ti ljudi moraju da imaju strast, moraju da imaju energiju, moraju da se bore za te svoje stvari. I ispada da kohezija ne može da se postigne ukoliko se insistira na stavljanju nacionalnih pitanja visoko na agendu. Ja mislim obrnuto. Ukoliko se nacionalna pitanja ne stave onako kako postoje na evropskoj agendi, na agendi Nemačkoj, evo malo pre sam to ilustrovao jednim primjerom, rezultat izbora će biti ugrožen. Jednostavno moramo težiti zajedničkom dejstvu građanskih i nacionalnih demokratski orijentisanih ljudi. Pazite, ključna laž koju je druga Srbija unela u javni prostor i sprovodi je 35 godina jeste da nacionalno nije demokratsko. To je ključna laž, to nije tačno. To je prosto netačno u nivou evidencije. Dakle, nacionalno je demokratsko i mogu i nacionalizam je demokratski. Ja, recimo, zastupam ideju liberalnog nacionalizma o kome su knjige napisane. I to ko nije čitao te knjige koje su napisane, kad čuje nacionalizam, završit će sa profesorom Lomparom. Pa dobro, ja preuzimam na sebe taj rizik. I reći, taj nacionalizam je plaćen preskupo. Ne, plaćen je preskupo komunizam. Komunizam je plaćen najskuplje ovde, ali niko to ne želi da vide. Dakle, molim vas lepo, vi imate jednostavnu stvar. Uloga intelektualca nije da postane politički tribun. Može, nekome se to dogodi. Uloga intelektualca je da ukaže na put i pravac mišljenja. Vi imate u listu Danas, koji me sistematski napada poslednjih 15 dana i što je potpuno jednako kako režimska štampa napada iz dana u dan, jedan filozof Slobodan Divjak je napisao čitav niz tekstova o liberalnom nacionalizmu. Teorijski obrazlažući taj pojam. I to čovjek vrlo dobro napisao, jasno, precizno. Dakle, prosto rečeno, moramo ići u korak sa onim što se događa u Evropi. Kažite mi u Evropi kako izgleda stvari u Nemačkoj. Tamo alternativa za Nemačku beleži iz dana u dan rast svoje popularnosti. Kako izgleda u Francuskoj. Ili,
što ja nikad ne bi voleo da bude kod nas, kako izgleda u Hrvatskoj. Vi ste imali jedan govor, jedan skup na kome nijedna ružna reč nije rečena ni u jednom narodu, to je Vidovdanski skup, ni o jednom narodu, ni o jednoj politici, a i od toga se pravi afera od 15 dana, a imate skup u Zagrebu pred isto više stotina hiljada ljudi, gde peva čovek o Jasenovcu i Gradiški Staroj, što su koncentracioni logori, gde je na generalnoj probi predsjednik vlade, i isti ti sada hoće da od toga naprave ravnotežu. Znate, to je titoizam, to je ono što ja zovem asimetrični simetrizam. To vidite, jednom mora da se iznese na sto i da se kaže, gospodo, nacionalno je demokratsko. Kako bi izgledalo, i tu ste veoma kritikovani što izaziva veće iznenađenje, na pokušaj, na inicijativu koja je bila vrlo intenzivna u prethodnim mesecima, čini se, da pomirite to nacionalno i građansko, suočili ste se sa kritikama i leve i desne Srbije. Nacionalisti kažu šta ćete vi na tribini Proglasa, a građanska Srbija kaže šta će Proglasu Milo Lompar. Pa dobro, to je logično. Šta vam to pokazuje? Osim toga da sam u pravu. Pokazuje vam da oni žive od međusobnog sukoba. Njima to treba. Njima treba da postoji neka alibi strana u kojoj ćete vi uvek upreti prstom i mobilisati emotivno svoje glasače, i obrnuto, njima treba predstava u nekoj primitivnoj strani koja vlada pukom silom brojki i koja tako svojim primitivizmom potvrđuje naš elitizam. I to tako funkcionuje. Ja smatram da je to potpuno pogrešno, da je to neistinito i pokazalo se da je tako. Najbolji period u višepartijskom sistemu u kom mi živimo 35 godina bila je kohabitacija Koštunice i Tadića. To su bile dve leva i desna strana političkog spektra koje su bile u glavnom toku. Onog momenta kada je u Demokratskoj stranci preovladalo da je Koštunica broj 1 neprijatelj, mi smo završili u ovome gde smo sad završili. Kad god se budu odmicali od korelacije, saradnje, saobražavanja nacionalnih i demokratskih interesa. A to ne znači, znate, pomirenje. Vi ste malo pre rekli pomirenje, ali to nije pomirenje. Mi svi znamo u čemu se ne slažemo. To je poštenje. Nećemo se lagati. Nego ćemo jednostavno rečeno, u ovome se s tobom ne slažemo. Ali neko će vas podsjetiti da i ta priča o kohabitaciji nacionalnog i građanskog nije uspela da zaživi ni u Demokratskoj stranci. Da se Demokratska stranka, što vi vrlo dobro znate, pocepala upravo po toj liniji odnosa 90. godina, kada je nastala Srpska liberalna stranka. Ali nastala je posle nje i Koštuničina stranka, Srpska liberalna stranka je... To je to pitanje. Da li je uopšte moguće pa tada nije bilo moguće, da li je moguće sada sa ovom generacijom, i ako ova generacija treba da pokuša da uspostavi, a čini se da jeste uspela, taj nivo saradnje na svim nivoima, povezanost različitih generacija, različitih nacija, naroda koji žive u Srbiji, da li onda kao poruku i temu koja se diskutuje na ovim skupovima treba izabrati nešto drugo, a ne srpski integralizam? A ne, srpski integralizam je ključ srpskog kulturnog identiteta. Pazite, pa ako mi nemamo zajedničke tačke sa ljudima koji žive u Banja Luci, u Nikšiću, u Budvi, pa mi onda jednostavno rečeno prestajemo da postojimo kao isti narod. Obavlja se proces njihove apsolutne dekompozicije. Znate, srpski integralizam postoji svud. Kako biste vi jednom Mađaru u Vojvodini rekli da nije Mađar? Kad ste to mogli da čujete da ja kažem, ili nekom Hrvatu da nije Hrvat? On je Hrvat, on deli svoju tradiciju, svoju religiju. Da li srpski integralizam podrazumeva i srpsku samokritiku? Naravno da podrazumeva. Pa to je prirodno.
To je prirodno. U tom kontekstu ću vas pitati ono što su vas pitali prethodnih dana. Da li je Srpska književna zadruga mogla da preskoči, da ne objavi zbirku poezije Radovana Karadžića? Pa opet dolazimo na isto. Čovjek peva pred par stotina hiljada ljudi sa predsjednikom vlade o Jasenovcu i Gradiški Staroj. Dakle, To nije uzor, svakako. Nije uzor, ali to je Evropska unija. Stalno se čudimo što su ljudi protiv Evropske unije. To je Evropska unija. Gospodo, to je Evropska unija. Nemojmo nešto drugo da pričamo. Zašto? Zato što tu deluju jače kulturološke pretpostavke te stvari, a mi ovdje smo napravili incidenti, pošto meni ne mogu ništa da pripišu, ne mogu da mi pripišu ni 90. Ja sam bio u opoziciji od kad znam za sebe i najsmešnije je kad me Dušan Petričić crta kao nekog saradnika bije, a onda pa to onda Basara podrži, pa onda Nebojša Krstić doda tome FSB, pa neko doda CIA-u, tako da se me izgleda stecište svih obaveštajnih zajednica koje postoje na kugli zemaljskoj, ali pošto to ne mogu ništa, to ne prolazi, ljudi prosto slegnu ramenima i kažu ne sviđa mi se on, ali to nije. A je li ovo bio faul? Ne, sad ću da vam objasnim. Stvar je jednostavno, to je klasično demokratsko pitanje. Hoćemo li uvesti zabranjena imena? Da li ćemo to uvesti? Možda da, ako Radovana Karadžića diskvalifikuje status pravosnažno osuđenog za najteži od zločina koji se može učiniti u ratu. Ali ovo su njegovi stihovi, nisu... On je osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja rata. Pa jeste, ali njegova politička aktivnost je počela posle tih stihova. I to može da se odbije. Pa zašto ne bi? Zašto, kako je mogao Šper da objavi memoare kad je osuđen na Nirnberškom sudu? Kako je general Guderian objavio memoare, a bio je čovjek koji je sprovodio rasnu odrednicu u ratu na Rusiji? Pa oni se čitaju kao istorijsko štivo, Pa nema sad veze kao istorijsko. A ne kao knjiga poezije. Pa utoliko gore. Jer Guderian govori o tome što se radilo tamo, koji su ljudi ubijani, a knjiga poezije. Koga stihovi mogu da uopšte na neki način u tom smislu pogode, a pritom ti stihovi nemaju nikakve veze sa ratnim događajima. Jednostavno, mi se moramo protiviti tome da se na ljude stavlja... Jesu li oni rehabilitacija osuđenog? Ne, pa ko smo mi da ga rehabilitujemo? To tako može da bude shvaćeno. Pa znate što, sve može da bude shvaćeno. I ja imam svoje shvatanje o Haškom tribunalu. Vrlo precizno i vrlo negativno. Znate, nijedan hrvatski general nije osuđen u Hagu. Nijedan hrvatski general, a mi slušamo o Jasenovcu i Gradiški Staroj. Gospodo iz Evropske unije i iz Haga. Pa znate šta? Mnogo je, oni ne duguju 90. Mi ih dugujemo i trpimo zbog njih. Pa sad znate da toj deci danas od 20 godina teslimimo žig krivice naroda kome pripadaju, to ne može. To jednostavno ne može. To oni ne prihvataju. Da li će oni prihvatiti, to ćemo da vidimo. Zato je i moje pitanje bilo i ovaj razgovor bio da li su to teme koje im treba, ove o kojima smo mi govorili, koje treba nametati kao glavne. Pa niko im ne nameće teme, oni biraju govornike. Ja nemam ništa protiv da izaberu drugi. Imali ste, profesore, jednu rečenicu u tom 6-minutnom obraćanju na skupu... Šta li bi sve rekao da sam govorio 10 minuta? Koje je toliko komentarisano da kažete spoljno-politički gledano šta je sloboda Srbije. Ona se definiše u realnim okvirima. A nikome nije popadno. Realni okviri su Evropska unija, kojoj stremi gotovo polovina građana Srbije, koja je Srbiji najbliža u ekonomskom, u kulturnom smislu, u smislu mogućnosti studiranja, obrazovanja vaših studenata. Dakle, kad govorite kritički, sa dozom ironije o Evropskoj uniji, da li uzimate tu svoju izjavu, da li je imate u vidu o toj realnosti? Pa jeste, ali znate, osnovno pitanje je sljedeće, hoćete li vi stupiti u neku realnost sa iluzijama ili sa istinom? Ako stupate u realnost sa istinom,
Vi onda sebe dimenzionirate, malo pre ste me pitali ima li mesta za samokritiku. I kažete, ako tako odlučite, ja nisam rekao da tako treba odlučiti, ne izjašnjavam se šta treba, dakle, vi kažete, u redu, ovde mi nije prijatno, ali moram. Jer to, šta je realnost za Srbiju? A kad ulazite sa iluzijom, ovde ulazim jer je pravedno, onda vi sami sebe obmanjujete. A ja sam za to da se ne obmanjuje. Tu gde smo, živimo, u tom okruženju, ali nemoj da se lažemo. Stvari stoje prilično rđavo po nas, jer su užasno jake kulturološke predrasude prema našem narodu. I nemojmo da sad zašto je važno da se ne lažemo? Zato što to od nas traži pojačanu aktivnost. A šta je posledica konkretna te spoznaje? To da ćete se ponašati racionalno. Da ćete tačno uzeti papir i izračunati da vam litijum ne treba. I da Martens, koji je napisao jednu beskrajno lošu knjigu o Andriću, koja je kod nas prevedena. Pogledajte tu kolonijalnu svest. Imamo jednu izvanrednu monografiju o Andriću Žanete Đukić-Perišić, koja je perfektna knjiga, a mi prevodimo jednog trećerazrednog novinara koji napisao jednu zlonamerno napisanu knjigu o Andriću. Prema tome, mi kažemo da, gospodin Martens, to je trećerazredna knjiga, to nećemo prevesti. To je racionalno. A ne da nekog prevodimo zato što je Nemac. On kao Nemac nama ne znači ništa. Mi smo ovde mera za Njegoša, za Crnjanskog, za Andrića. To je samosvest. To nije samo umišljenost. Hvala što ste govorili za Pravi ugao. Profesor Milo Lompar sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo sutra u 17:20.